2, 1, ¡va! Cinco, 4, 3, 2, 1, ¡va! Mecos baliza 1, segunda manga. Mecos baliza 1, Vilaxoán baliza 2, Coruso baliza 3, San Bartolomeu baliza 4, Rebaleira baliza 5. Segundos. Chapela, quieto ahí. 10 segundos.
Medalla de bronce, Club de Remo Mecos. A ver, as mequiñas, están por aí as mequiñas. En segundo lugar, Club de Remo Vila Xoán. En primeiro lugar, Club de Remo Chapela.